Yes, ikaze kuri mwese mudukurikiye aho muherereye hose. Uyu akaba ari umwanya tugiye kugaruka ku makuru by'umwihariko aba yagiye anyura mu binyamakuru bigiye bitandukanye kuri iyi channel. Amakuru yacu rero reka tuyahere no muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho amasasu yongeye kumvikana mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Inkuru itangira ivuga ko inkengero z'umujyi wa Uvira zongeye kumvikana mu masasu nyuma y'iminsi mike y'ihuriro rya AFC M23 ritangaje ko ingabo zaryo zavuye muri uyu mujyi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Mu cyumweru gishize ubuyobozi bwa AFC M23 bwatangaje ko ingabo zabo zatangiye kuva muri uwo mujyi, ariko butazihanganira kubona usubira mu maboko y'ingabo za leta FARDC n'abambari bazo aribo Wazalendo, FDLR n'abandi. Ikinyamakuru RFI cyatangaje ko amasasu yavuze mu mpera z'icyumweru gishize no kuri uyu wa mbere yaturutse mu mirwano yashyamiranyije umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo ukorana na leta ya Kinshasa. Iyo mirwano yadutse mu gihe abaturage b'umujyi wa Uvira bigaragambije bamagana icyemezo cya AFC M23 cyo kurekura uyu mujyi wari utangiye gusubira ku murongo nyuma yo kuwubohora. Hagati aho, mu gihe AFC M23 yasabye umuryango mpuzamahanga kohereza ingabo zitagira aho zibogamiye ngo zicunge umutekano wa Uvira, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi gategereje umwanzuro wo kohereza ingabo za MONUSCO ngo abe arizo zigenzura iyubahirizwa ry'amasezerano no guhosha intambara. Abagize ako kanama kandi bavuga ko bategereje amabwiriza y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ashobora kuzatangazwa bitarenze muri Werurwe mu mwaka wa 2026. Avuga mu izina rya guverinoma y'Ubushinwa, ambasaderi w'icyo gihugu mu muryango w'abibumbye Sun Lei yavuze ko biteguye kubona Antonio Guterres aha agaciro gakomeye ibibazo biri ku kibuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Akanama karoni gashinzwe umutekano kuri uyu wa 19 Ukuboza kongereye manda ya MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugeza ku wa 20 z'ukwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2026 kugira ngo babone amahirwe yo gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge nk'uko bikubiye mu mwanzuro wa 2808. Gusa mu myaka isaga 25 ingabo z'umuryango w'abibumbye zikorera mu burasirazuba bwa Congo zagiye zivugwaho kudatanga umusaruro zashyiriweho mu gihe zitwara ingengo y'imari y'umurengera buri mwaka. Akaba ari ukurero byifashe hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yes, ariko mwibutsa ko utarakanda subscribe nyamuneka wayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye, kandi like kuri iyi channel. Tugaruke hano hagati mu Rwanda, aho batubwira ko ibyo u Rwanda rwitondera mu gufata inguzanyo z'amahanga. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Murangwa Yusuf yasobanuye ko hari ibyo u Rwanda rwitondera mu gufata inguzanyo z'amahanga hagamijwe kwirinda ko rwafata izo rutazashobora kwishyura. Ibi yabigarutseho mu kiganiro kigufi yagiranye na Igihe. Iki akaba ari ikinyamakuru kimwe mu binyamakuru bikomeye bikorera mu Rwanda ku 22 Ukuboza 2025, ubwo inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yari imaze kwemeza amasezerano 10 atandukanye arimo arebana n'inguzanyo z'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga, inkunga n'abarebana n'impano. Minisitiri Murangwa yavuze ko mu nguzanyo zitangwa hari aho usanga igihugu gihabwa igihe cyo gutegereza gutangira kwishyura cy'imyaka iri hejuru y'5 kandi n'inyungu zikaba ziri ku kigero cyo hasi, bikagifasha kwishyura neza. Yagize ati, iyo dufashe inguzanyo yo gushora mu buhinzi tugahabwa inguzanyo y'amafaranga meza bakaduha nk'imyaka 6 y'igihe tumara tutaratangira kwishyura, kandi uwo mushinga ushobora gushyirwa mu bikorwa mu myaka 2 cyangwa 3, bivuze ko ikibazo cya mbere kiba kitakibaye. Ni ukuvuga ngo dutangira kwishyura mu mushinga waratangiye gutanga umusaruro. Uyu muminisitiri yakomeje agira ati,
Icya kabiri, bakaduha kwishyura imyaka myinshi. Hari nk'imishinga usanga baduha imyaka 40 yo kwishyura kandi baduha imyaka 5 yo gutegereza mbere y'uko twishyura, bakanaduha inyungu iri hasi cyane. Hari nk'umushinga baduhera ku nyungu ya 1%, 2% ndetse na 0%. Yavuze ko mu gufata inguzanyo z'amahanga hasabwa ibintu bitatu by'ingenzi igihugu kigomba kwitaho mu rwego rwo kwirinda ko inguzanyo gisaba zazaba umutwaro kikananirwa kuzishyura. Yagize ati, iyo duhisemo neza umushinga dushaka gushyira mu bikorwa, tukawushyira mu bikorwa neza kandi tukawumva neza mu bijyanye n'izo nguzanyo kugira ngo zibe ari inguzanyo zidahenze, nta kibazo kiba gihari. Yakomeje agaragaza ko u Rwanda ruhagaze neza mu bijyanye no kwishyura inguzanyo ruhabwa. Akaba ari uko rero na hano byifashe muri iki gihugu cy'u Rwanda, aho rwatangazaga ko ku bijyanye n'inguzanyo rufata hano hanze. N'ubundi tukiri hano mu Rwanda, dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko abagororwa bizihije iminsi mikuru isoza umwaka wa 2025. Urwego rushinzwe igorora mu Rwanda RCS n'abafatanyabikorwa mu nzego z'ubutabera harimo n'umuryango Ikiraro Nyarwanda giharanira ubutabera cyangwa se Rwanda Bridges to Justice RBG, bifatanyije n'imfungwa n'abagororwa mu igororero rya Nyarugenge kwizihiza iminsi mikuru isoza umwaka wa 2025. Ni igikorwa RCS igaragaza ko kigamije gusangira nabo ibyishimo, bikaba bishimangira ko bafite uburenganzira kandi batari bonyine nubwo bari mu igororero. Minisiteri y'Ubutabera yasabye ababo bari mu magororero kubaha agaciro bakabasura kuko babifitiye uburenganzira. Byagarutsweho kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Ukuboza 2025 ubwo inzego z'ubutabera zifatanyaga n'abarimo kugororerwa mu igororero rya Nyarugenge mu kwizihiza iminsi mikuru isoza umwaka w'2025. Abana n'abagore bari mu igororero bahawe umwihariko wo kuzirikanwa kuko aribo bahura n'ibibazo cyane. Wibabara Charity, umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutabera mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ubutabera, asaba abafite ababo bafungiye mu magororero kubasura kuko bibagarurira icyizere n'ihumure. Akomeje agira ati, ibi nabyo bijyanye n'igororwa ryabo, mwabonye ko bijyanye no kwizihizwa cyangwa se kwizihirwa, kunezerwa, kubyina ndetse banatuganiriza uburyo bagiye bagororwa. Akaba rero ari uko byari byifashe hano muri aya makuru. Tukaba rero dusoreje hano, ariko nyamuneka utarakanda subscribe wayikanda, utarakanda like ukayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi aba agiye atandukanye. Mwari kumwe rero nanjye David hano kuri iyi channel. Kanda subscribe, ukande like, tujye tubana mu yandi makuru kandi ndetse unaduhe igitekerezo cyawe utubwire ibyo twazagarukaho ubutaha. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu kandi bahe umugisha mu byo mukora byose, naho muherereye hose. Turabakunda neza cyane.